So, und was sehen Sie hier? Что ты здесь видишь? Земля. Erde. Sieht das gut? Это хорошо выглядит. Also nicht ganz sauber. Не очень чисто, правда? Also wir kippen das um. Давай-ка высыпем. So, Так, das kippen wir auch um это мы тоже высыпем сюда. und das kippen wir auch um. И из этого пакета содержимое. Kommen Sie mal näher. Подойдите поближе. Wie sieht's aus? Как выглядит? Ну, не очень хорошо. Nicht sehr gut. Nicht sehr schön. Не очень красиво, правда? Okay. Möchten Sie erfolgreich werden? Вы хотите добиться успеха? Und ich sage zu Ihnen, hier drin ist Ihr Erfolg. И я говорю вам сейчас, в этой куче ваш успех. Alles, was Sie möchten, ist hier drin. Все, чего вы хотите, лежит здесь. So, was müssten Sie jetzt tun? Что вам сейчас нужно делать? Начать копать. Ja? Окей? Да? Начинай. Okay, stopp, stopp. Was haben Sie jetzt gefunden? Что вы нашли? Продукт. Wollten Sie ein Produkt verkaufen oder haben Sie mehr größere Ziele? Вы хотели заниматься продажей продуктов или у вас большие цели? Большие цели. Das heißt, Sie haben sich die Hände dreckig gemacht Это означает, что вы испачкали руки für eine Creme. из-за крема. Hat sich das gelohnt? Это того стоило? Ну, я буду дальше копать. Okay, Ага, вы продолжите. Ну хорошо. stopp. Стоп. Was haben Sie? Что вы нашли? Значок 21%. Нет, даже не 21, 16%. Ein 16%. Aha, Ist die Nadel sauber oder dreckig? Это значок чистый или грязный? Грязный. Dreckig. Das heißt, Sie Das müssen erst diese Leute ausbilden, aufbauen, damit sie einen Erfolg haben. Это означает, вы должны этих найденных людей сначала обучить, позаботиться о них, чтобы они добились успеха. So, jetzt haben Sie eine Creme und eine Nadel, eine kleine. Reicht? Теперь у вас один крем и один 16%. Этого достаточно? Nein. Nein. So, was würde jetzt passieren, wenn Sie diese Nadel polieren? Würden Sie dann Ihre Ziele erreichen? Что произойдет, если вы будете сейчас заниматься полировкой этого значка? Вы достигнете своих целей? Nein. Was müssen wir machen? Что нам надо делать? Копать дальше. Stopp. Стоп. Oh, Sie haben sich wieder die Hände dreckig gemacht. О, вы опять испачкали руки. Für was? За что? Деньги. Geld. Wie viel? Много? Eine kleine Geld. 1 Euro. 1 евро. Für 1 Euro haben sich die Hände dreckig gemacht. За 1 евро вы испачкали руки. Was machen wir? Что мы теперь будем делать? Копать дальше. Weitermachen. Окей. Warum machen... Oh, wieder ein Produkt. О, снова один продукт. Warum machen Sie nicht so? Почему вы не Mit 2 Händen. Warum so langsam? Warum nicht so? Direkt zur Seite. Zack, zack, Значит, это в zack, сторону, это в сторону, в сторону. zack, zack. So, Sie haben 2 Hände rein. У вас 2 руки. 2 Hände. Быстро. So, ja. So, so, jawohl. Okay, Отлично. Sie haben, jetzt haben Sie so viele, Вы так нашли, так многих нашли. das heißt, Sie haben jetzt schnell gearbeitet. Это означает, что вы сейчас работали быстро. Jetzt haben Sie Ihr Ziel erreicht, Достигли своих целей. aber Sie haben sich die Hände dreckig gemacht. Но у вас грязные руки. Kein Problem. Не проблема. Man wäscht sich die Hände Помойте руки. und hat sein Ziel erreicht und alles, was war, ist scheißegal. Вы добились своей цели, а все, что было до этого, пофиг. Und das ist unser LR-Geschäft. Wer das nicht macht, wird nicht erfolgreich. Бизнес. Dankeschön. Тот, кто это поймет, будет здесь стоять. Спасибо. Президент Александр
человека, который бы это сейчас